mar riembo winy e puothe mag ngano ka itiyo gi masinde ma huyo e yamo. Cheno ni geto gayo winy ma osebedo ka ketho cham kendo medo midhiero mar nok mar chiemo ma pacho kae. Kolose kinde yawo chenrono e kaunti ma Narok, jagoro mongere migawo mar pur Paul Rono ko kembe mag rego mondo mi ochul jopur gopegi mondo mi giyud kaka gi ikore ne pur ma saa machon. Osingo ne sirikal bende biro konyo chulo gopego, komedo ni ber ka sirikand counties kod piny owacho mamalo tiyo kanyakla mano onego chul gope mag jopur ma kembe go nego. So then I come here, I set tunatumia teknolojia ya drones ya kuhakikisha kwamba hizo ndege karibu 5 milioni na inaharibu mimea sana hapa. Na hii mimea ngano ni moja yao yenye tumeweka mbele kuhakikisha kwamba hakuna tena kutoa hizi chakula kutoka nje. Lazima wakulima wa Kenya wasalishe. So siku ya leo tumeweka hii mpango na itaendelea kwa siku 5. Ningependa kuwajulisha wakulima ya ngano sasa waanze kupanda ngano. Hasara yenye wakulima wa Narok wanapata kwa siku moja, kwa sababu hii ndege inakula karibu kilos 50,000 kila siku. Wiki 2 iliyopita iliweza kukontroliwa 2 milioni, lakini kwa sababu ya mvua mingi haikuweza kukufa yote. Lakini kwa sababu leo ninaona climate iko mzuri kabisa na nini dawa ya kutosha, tunajua kwamba Mungu atatuwezesha, tutaenda kucontrol kabisa.